Arimi a ng'ondu mwena wa Gitaru na Kabete marogo oneu niguo kune nyamu cia githaka iria marekwa ni ngari. Nyamu icio ikoretwo igitharikira mahiu mao mahinda kwa mahinda na umuthi utuku mburi 4 cioragwo. Sasa zikateremuka zikaenda kurudi kwa nyumba, tukakuta tena zimerudi kama saa 8, tukakuta zimekunywa damu na hizo mbuzi asia familia boma moja na wakaua mbuzi 4. Marauga no maretigira kuona nyamu icio no itharikire ciana ciao iria irokaga thukuru ruo rutanatema. Tunaomba KWF tusaidie tuondolewe hizo chui. Hatujui chui ni wangapi, wale wako huku inasemekana walikuwa 4 na kule tunajua ya kwamba dakika hii ni boma moja. Hatujui usiku wamehangaisha boma ngapi. Ona gukiro gucifa itura riu ni amahete mwihoko akiuga ni aranire na arugamiri a ruhonge rwa KWS niguo kumuhatura thina-ini ucio. We are contacting the KWS ndio waweze kutambua ni aina ya nyama gani hao waliweza kuattack hizo mbuzi. Nyamu icio cirerikana gukorwo cire 4 kuria iratharikira mahiu cire hamwe kuguo kurituhigiria ria aikari a Gitaru na Kabete kuhonokia mahiu mao. Ngari for Inooro TV Simon Maseria wa Wagwe.